Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Projekta Snovi. Ove godine se, kao i za većinu stvari koje su se dogodile 1945. godine, navršava 80 godina od križnog puta s Bleiburga. O toj temi danas će s nama razgovarati doktorica Martina Grahek-Ravančić sa Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. Doktorica Ravančić, dobar vam dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vam na dolasku. Evo za početak, ako nam možda možete reći u kojem smjeru su se povlačili, tko se uopće povlačio preko Slovenije prema Bleiburgu i koji su bili neki razlozi povlačenja, bilo da se radi o vojsci ili o civilima? Na putu prema Bleiburgu su se našle 3 vojske. U najvećem omjeru to je vojska oružanih snaga NDH. Ono što treba napomenuti da je krajem 1944. početkom 1945. domobranstvo kao redovne snage vojske NDH i ustaška vojnica su spojene pod oružane snage NDH. One su kao vojska činile najveći udio. No, međutim, uz njih su se našli još i slovenski domobranci i srpske i crnogorske četničke jedinice. Na povlačenju se našao i određeni broj civila, za koji mi ne znamo točan broj danas. Oni su se najvećim dijelom, osim što su pratili vojsku, članovi obitelji i članovi državnika NDH koji su pratili svoje na povlačenju, oni su se povlačili najvećim dijelom iz straha. Vijesti koje su dolazile prema Zagrebu o tome kako Jugoslavenska armija preuzima vlast u određenim dijelovima Južne Hrvatske, Bosne i Hercegovine i kako je napredovala prema Zagrebu, vijesti nisu bile lijepe i nekako kroz novine i dnevni tisak širila se ta jedna i poruka straha i obračuna sa svima onima koji se ne slažu sa komunističkim poretkom. Tako da se veliki dio civila odlučio na povlačenje i pratio je vojsku. Kada je odluka donesena, oni su krenuli od Zagreba preko Zidanog mosta, Slovengradeca, Dravograda prema Bleiburgu. To je bio glavni dio kuda je većina kolona prolazila i prvi dio do Zidanog mosta pošao je bez problema. Nije bilo nikakvih sukoba jer Jugoslavenska armija još u tom trenutku nije imala dovoljan broj snaga za okružiti izbjeglo mnoštvo. Prvi problemi nastaju oko Celja, jer u tom trenutku stupa na snagu kapitulacija skupine armija E pod zapovjedništvom generala Aleksandra Lera i dolazi do odbacivanja naoružanja, tehnike i svega što znatno usporava kolonu u povlačenju. Prvi veći problemi i sukobi nastaju kod Slovengradeca i tu uistinu dolazi do ogromnog zagušenja i veliki dio kolona zapravo nije uspio niti probiti se dalje. Josip Broz naređuje vrlo otvoreno da njegova 3. i 4. armija koje su bile za taj teritorij zadužene, da zaokruže neprijateljsku silu na povlačenju i već od Slovengradeca oni uspijevaju odsjeći odstupnice koloni. Oni koji su do 12. svibnja stigli do Dravograda, oni su uspjeli preći u savezničku zonu u Koruškoj. Oni koji su nakon toga stigli do Dravograda, oni nažalost nisu napredovali dalje. 13. i 14. svibnja su zadnji veliki sukobi kod Dravograda između Jugoslavenske armije i oružanih snaga NDH. U tim sukobima bilo je uspjeha s jedne i s druge strane i gubitaka velikih i s jedne i s druge strane. Najveći dio kolone zaustavljen je zapravo na širem području Dravograda i nije uspio proći dalje. Manji dio kolone izabrao je taj jedan lijevi, duži put prema Bleiburgu i tu završava povlačenje civila i vojske prema zapadnim saveznicima u Koruškoj. Nakon tog povlačenja dolazi do pregovora između britanske vojske, Jugoslavenske armije, vojske NDH, pa ako nam možete objasniti kako su ti pregovori tekli, koji su neki od glavnih zaključaka tih pregovora? Mi o tim pregovorima, ono što je zapravo važno reći, znamo samo iz memoarskih zapisa sudionika pregovora i ti memoari su naravno uvijek subjektivni. Svako od njih želi svoju ulogu u tom trenutku pokazati kao ključnom i najznačajnijom. Ono što se može zaključiti i zapravo se vrlo lijepo može pratiti tijek pregovora, da prvi za pregovarački stol dolaze pregovarači Jugoslavenske armije, Milan Basta i Petar Brajović. Atmosfera za pregovaračkim stolom zajedno sa britanskim generalom Patrickom Scottom je
prijateljska, saveznička, bez ikakvih problema. Jugoslavenska armija od početka inzistira da se mnoštvo na Bleiburgu izruči Jugoslavenskoj armiji, jer su to ljudi protiv kojih su oni ratovali u ratu i oni zaslužuju njih preuzeti. Britanska vojska i njezin predstavnik u tome ne vide nikakav problem. Od prvog trenutka oni uistinu svoju ulogu doživljavaju izrazito posrednički i kažu da nema problema, da je to njima prihvatljivo. Basta napominje da će se prema zarobljenicima odnositi prema međunarodnom humanitarnom pravu i da će za njih vrijediti sva prava ratnih zarobljenika i to se Britancima čini, kako oni kažu, fer i prihvatljivo. Za pregovarački stol tada dolaze predstavljači NDH. Nije najpametnije da su došli u ustaškim odorama, to sigurno nije najpametniji izbor, iako ja moram napomenuti da Britanci u tom trenutku nisu poznavali tu distinkciju između domobranstva kao redovne vojske i ustaške vojnice kao dobrovoljačkih odreda. Atmosfera za pregovaračkim stolom se mijenja. Ona prestaje biti prijateljska, ona prestaje biti saveznička. Na svako inzistiranje da se radi o velikom mnoštvu civila i vojski, Britanac postavlja samo jedno pitanje. Kamo mislite smjestiti izbjeglo mnoštvo u ratom razrušenoj Europi? Na napomenu pregovarača NDH da će oni se probiti dalje, Britanac vrlo otvoreno kaže kako će iskoristiti svoje snage koje ima na raspolaganju i obračunati se sa svima koji su se smjestili na Blajburškom polju. Već tada je potpuno jasno da je situacija bezizgledna za izbjeglice i tada dolazi do pregovora sve tri strane, gdje zapravo Milan Basta vrlo autoritativno ističe da oni imaju pravo na preuzimanje izbjeglog mnoštva, da oni trebaju biti njihovi zarobljenici i to prolazi relativno glatko sa strane Britanaca. Jedini ustupak koja je strana NDH uspjela izboriti je da predaja treba početi teći ne nakon pola sata, nego nakon sat vremena, jer treba doći do svojih jedinica i obavijestiti ih o tome. Nekako nastupanje predstavnika NDH bilo je prilično patetično u tom trenutku. Oni su se našli u bezizglednoj situaciji zato što su Britanci ih tretirali kao ljude koji su se tih 4-5 godina rata borili na strani Trećeg rajha i nisu imali puno razumijevanja, čak ni na činjenicu da se tu nalazi i veliki broj civila. Kada se Britance kasnije pita jeste li bili svjesni što će se s tim ljudima dogoditi, oni onako lijepo kažu da su oni to mogli pretpostaviti, ali da su oni imali neke veće probleme koje je trebalo riješiti. Pa evo, spomenuli ste baš sada i to kao gdje će oni smjestiti sve te ljude. Kakve su bile informacije o količini, o broju ljudi tada prisutne? Je li bilo nekih pretjeranih brojeva ili je to sve bilo nekako relativno pristojno, da se tako izrazim? Jedine brojke kojima Britanci u svojim dokumentima raspolažu su 200.000 vojnika i 500.000 civila. To je brojka koja se u britanskim dokumentima pojavljuje nakon što su predstavnici NDH uspostavili prvi kontakt sa Britancima, to je bilo već 14. svibnja, to je prije ovih pregovora. Ta brojka se pojavljuje u britanskim dokumentima i ona uistinu predstavlja jedan ogroman balast za Britance. Oni su svjesni da imaju 3 vojske na jednom vrlo malom prostoru, 3 vojske koje se međusobno teško toleriraju. Znači imaju 700.000 ljudi na Bleiburgu i oko njega i svjesni su da u savezničkim logorima imaju preko 25.000, možda i nešto više, izbjeglica koje su primili i smjestili u savezničke logore. Njihova situacija je teško održiva u tim uvjetima, a pritome treba napomenuti da je Josip Broz, kada je naređivao svojim armijama da zaustave izbjeglice u povlačenju, naredio i da njegove jedinice dođu što prije do Koruške. U tom trenutku bilo je izgledno da će doći do sukoba među saveznicima, to je sukoba između Jugoslavenske armije i britanske vojske. Pritom Britanci nisu znali hoće li Rusi podržati, to jest Sovjeti podržati Josipa Broza, oni su to planirali. I u tim trenucima Britancima njihova situacija je bila neodrživa. Oni kroz dokumente samo kažu da žele očistiti linije svojeg zapovijedanja i da očiste prostor za vojne manevre ukoliko to bude potrebno.
danas mi moramo biti svjesni da komunikacija između nekih nižih časnika i viših nije bila jednostavna. Vi niste mogli dobiti naredbe u roku 10 minuta, 20 minuta. Neke od tih odluka su se donosile uistinu na terenu i pod nekakvim dojmom općeg stanja stvari. Britancima je to bilo neodrživo i oni su se uistinu htjeli riješiti tog tereta i moći lakše operirati ukoliko dođe do sukoba sa jugoslavenskom armijom, koji je, eto, nekako se smirio onog trenutka kada je Staljin rekao da ipak treba spustiti loptu i da on neće podržati produženje ratnih operacija. U svemu tome treba reći da i američka strana kao saveznici nije bila oduševljena idejom da se rat nastavlja na ovim teritorijama, posebice zato su oni bili okupirani na Dalekom istoku i jednostavno su htjeli da se barem nešto okonča i zaključi. I tu negdje između tih nekih dogovora, samog stanja na terenu i brojnih dezinformacija zapravo se kriju sudbine svih tih ljudi koji su se našli na Bleiburgu i u savezničkim logorima. Pa evo da se onda prebacimo direktno recimo na križni put. Kakva je bila, mislim, u nedostatku neke bolje riječi, sad da kažem svakodnevnica recimo jednog sudionika tog križnog puta, kako je križni put tekao i kakav je onda bio i tretman jugoslavenske armije prema izbjeglim vojnicima? Pa njihova svakodnevica, da se poslužim vašim riječima, je bila značajno različita kada govorimo o danu u Sloveniji i o danu u Hrvatskoj. Odmah nakon predaje zarobljenika tretman je još bio koliko toliko solidan jer su bili prisutni i pripadnici britanske armije. To je možda prvih par kilometara i tu nije bilo nekih većih problema. Onog trenutka kad su britanski vojnici iščezli i kada je potpunu kontrolu uspostavila jugoslavenska armija nad zarobljeničkom kolonom, počela su uistinu u Sloveniji masovna zlostavljanja. To je danas teško zamisliti što je sve pratnja radila zarobljenom mnoštvu. Recimo, najteža epizoda je bila od Dravograda do Maribora gdje su zarobljenici trčali. To vam je nekih 60 km i onda su ih dolaskom do Maribora vratili opet do Dravograda i opet u Maribor. Znači, to je bila trka od ukupno nekakvih 180 km. Kogod nije mogao pratiti taj tempo koji je zaostajao, bio je likvidiran. Likvidacije na tom prostoru u Sloveniji su bile i pojedinačne i masovne. Znači, vi imate u svakom većem gradu na povratku i kroz Sloveniju i kroz Hrvatsku organizirane logore. Kroz to vi vidite da su te likvidacije bile planske, jer vi imate organizirane logore, organizirana mjesta gdje zarobljenike smještate. Znači, to se vidi da je uložen napor kako se obračunati s tim mnoštvom koje je predano na Bleiburgu. U Mariboru su bila 4 logora. U Sloveniji su uistinu ljudi masovno ubijeni. O tome svjedoče i brojne grobnice u Sloveniji. Ja bih evo samo izdvojila Teznu u kojem je najmanje 15.000 Hrvata. Onda recimo Huda jama, to jest rudarsko okno Svete Barbare u kojoj imamo 1500 ljudi. Veliki dio njih je živ zazidan, kako su istraživanja pokazala. A možda najveća grobnica Kočevski rog do sad još nije niti istražena. Tako da je svakodnevica bila jako teška u Sloveniji. Prelaskom granice te likvidacije i već negdje u Sloveniji bliže hrvatskoj granici te likvidacije nisu bile tako masovne. One su bile pojedinačne i tretman se malo ublažio. No međutim, ono što je počelo uzimati danak, to vam je izgladnjelost, to vam je umor, to su bolesti. Sad već govorimo o nekakvih skoro i mjesec dana hodanja po različitim vremenskim uvjetima. U brojnim sjećanjima kaže da ljudi kad prolaze kroz Daruvar, Pakrac i tuda, da je 7 dana padala je kiša i da su na cipelama imali po 5-6 kila blata. Prolaskom kroz mjesta koja su bila većinom srpski naseljena, u Hrvatskoj zarobljenici su bili dodatno zlostavljani od stanovnika i to je straža dozvoljavala. Znači, kada su prestala masovna zlostavljanja i likvidacije, zapravo je priroda odradila svoje i kroz te logore u Hrvatskoj, a onda kasnije kroz logore u Srbiji, jer kolone vam idu skroz do Rumunjske, Grčke i Bugarske, ljudi umiru od iznemoglosti, neuhranjenosti, od bolesti, i na taj način se opet prorjeđuje zarobljenička kolona. Tako da u nijednom trenutku njihova svakodnevica svakako nije bila lijepa i taj križni put uistinu je jedna
primjerena metafora za ono što su ti ljudi doživjeli u svibnju i lipnju 1945. Pa kako se onda recimo, kad se taj događaj odvio, naravno nova vlast se uspostavila, na koji način se ona uopće odnosila prema tom događaju? Je li to bila jedna od onih tabu tema koja se nije nikad spominjala ili je postao neki narativ o tome? Pa, znate šta, ne bi ja rekla da ona bila skroz tabu tema. Znalo se o Bleiburgu, samo što je on nekako potpadao pod krilaticu konačnog obračuna s neprijateljem. Znači, službena historiografija, puno se pisalo o ratu i te završne operacije, vrlo vam je jasno svugdje navedeno da je zapovjednik Broz naložio da se zaustavi kolona, da se dođe u Korušku i vrlo jasno se vidi da je tu bilo obračuna sa zarobljenicima, ali tu se ne propitkuje ono što se dogodilo jer oni su bili neprijatelji i stigla ih je nekakva zaslužena pravda. I to bi bio otprilike neki narativ koji se je kroz službenu historiografiju provlačio. Oni koji su nudili drugačiji pogled su svakako emigranti koji su prvi progovarali, ali oni su uz neke korektne i dobre podatke najviše manjkavi kada govorimo o bilo kakvim brojčanim procjenama. Pa evo kad smo već kod tih brojčanih procjena, kako onda danas situacija po pitanju istraženosti te teme? Recimo, koliko su dobro istražene razne grobnice koje ste već spominjali ili ima nekih možda novih koje su tek nedavno otkrivane i kakva je istraženost po pitanju brojeva, naravno? Pa što se tiče same faktografije o Bleiburgu i Križnom putu, ja mislim da je tu vrlo malo toga više sporno. Na koncu konca prošlo je 80 godina, pa nekako bi bilo i porazno da moramo i tu reći da smo potpuno manjkavi. Slovenska historiografija vam saznanja o tim grobnicama, to nije iza 90-ih. Znači, saznanja o grobnicama u Sloveniji su i puno ranije. Oni procjene o broju stradalih u tim masovnim grobištima u Sloveniji imaju već jako dugo. Ono što uistinu je manjkavo i što ste dobro izložili, to su istraživanja masovnih grobišta, pogotovo na području Hrvatske. Mi smo tu imali neke parcijalne pokušaje, čiji rezultati nisu javnosti niti u principu dostupni, a oni su se uglavnom svodili na istraživanja podsljemenske zone i eventualno ovog prstena oko Zagreba, gdje vam se nalaze i grobnice s Križnog puta, ali to budu i grobnice ljudi koji su stradali na povlačenju, jer je skupina Armija E obilazila Zagreb po podsljemenskoj zoni i onda je dolazilo do sukoba, pa neki ljudi koji su stradali u Gračanima i spadaju u ta stradanja. Ono gdje bi zaista Hrvatska trebala uložiti veće napore i u metodološkom smislu je oko istraživanja masovnih grobišta u Hrvatskoj i svakako utvrđivanja brojeva, no međutim mi nažalost imamo sve manje usporednog nekog materijala ako govorimo o utvrđivanju brojeva i ono što bi nam svakako trebalo omogućiti ulaz u matične urede, omogućiti pregledavanje matičnih knjiga, jer to je zapravo jedini način da mi pokušamo raščistiti tu brojku najbolje moguće. Eto, nadamo se da će onda jednog dana i doći do toga. Pa evo, isto po pitanju žrtava i sličnoga, često u raznim napisima po medijima možemo vidjeti dosta stavljane naglaska na isključivo stradanje Hrvata, na primjer. I zanimljivo je da ste se vi baš nedavno i bavili temom nacionalne strukture stradalih na Bleiburgu i na Križnom putu i što nam onda možete reći o tome? Pa to nekako više iz ovih desnih opcija proizlazi da je to obračun bio samo protiv Hrvata. Hrvatska stradanja su najbrojnija, zato što je najveće mnoštvo i krenula prema Bleiburgu. Ali mi ne možemo reći da je taj obračun bio samo nacionalno temeljen. Mi danas znamo, Slovenci su popisali oko 13-14 tisuća svojih ljudi koji su stradali u tim poslijeratnim zbivanjima. Tome možemo dodati onako jednu okvirnu procjenu od 3, 4, 5 tisuća srpskih i crnogorskih četnika. To nisu pouzdane brojke, ali neke procjene. Znači mi dolazimo do 20 tisuća ljudi koji nisu Hrvati. Pa samom tom brojkom je jasno da to nije bilo usmjereno samo na Hrvate. To nije bila namjera i nijednog trenutka kroz nijedan dokument Jugoslavenske armije ili Britanske armije vi jasno vidite da u konačnici tretman prema svim tim, kako ih oni nazivaju, anti-Jugoslavs, anti-komunist, sa svih strana je bio u principu isti. Nije bilo poštede i mi danas ne možemo govoriti da je taj obračun imao isključivo nacionalni predznak prema Hrvatima. I evo onda
malo polako i za kraj. Pričali smo o istraživanjima danas, ali kakav bi danas bio odnos politike i javnosti prema toj temi Bleiburga, pogotovo koliko su, recimo, ta nova istraživanja uopće javno zastupljena, je li i dalje Bleiburg jedna od onih teških epizoda hrvatske povijesti kojih se sjećamo samo jednom godišnje, kao evo recimo tu danas, ili se ipak nešto mijenja na tom polju? Pa nekako politika o Bleiburgu najviše priča prigodničarski. To je činjenica u doba komemoracija i to se uglavnom svede baš na komemoraciju. Što se komemorira, gdje će se komemorirati, kako bi se trebalo komemorirati, kome se komemorira i jesu li to žrtve ili nisu, jesu li nevine ili nisu, a ja ću ponoviti da nikome od njih nije suđeno, nikada, i nije utvrđena nikakva odgovornost ili počinjenje nekog zločina, što je najporaznije od svega. I tu politika zapravo ne zauzima jedan konkretan stav iz kojeg onda proizlaze problemi u javnosti, u različitom tumačenju, onda vi imate različite teorije o tome što se dogodilo na Bleiburgu, kako se dogodilo na Bleiburgu. I ja ne bih rekla, Bleiburg više ne bi trebao biti teška tema. On zaista nakon 80 godina ne bi trebao biti teška tema. On je zahtjevan politici jer zapravo ne zna kako bi s njime, šta bi s njime, a ja nekako smatram da ako ćemo je smatrati teškom, da onda je u ovih 35 godina od kad se otvorenije govori o Bleiburgu, da smo onda i mi nešto krivo odigrali u cijeloj toj priči. On će uvijek biti zahtjevan, on će uvijek dijeliti nekakve poglede, ali ono što svakako moramo na kraju reći, da završetak Drugog svjetskog rata treba gledati kroz prizmu pobjede antifašizma nad fašizmom i to niko ne osporava. Ali događaji na Bleiburgu i na Križnom putu svakako moraju predstavljati jedan segment ukupne ocjene tog antifašizma na hrvatskom, to jest jugoslavenskom prostoru. Doktorica Grahi Kravančić, eto s ovim ćemo onda završiti. Hvala vam lijepa još jednom na dolasku. I hvala vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Više o ovoj temi možete kao i uvijek saznati na našem portalu snovi.eu kao i na YouTube kanalu Projekt Snovi. Doviđenja!